teman-teman, berjumpa lagi bersama Baby Ahmed Channel. Yuk kita teman-teman mencari teman-teman. Wah, di sini ada Upin sama Marsha teman-teman. Wah, di pasir teman-teman. Yuk kita teman-teman. Wow, Upin sama Marsha teman-teman. Ipinnya kemana teman-teman? Yuk kita main aja, kita taruh sini. Lah, itu intem apaan tuh? Lah, di sini ada nondel pocong teman-teman. Wow, dikubur teman-teman. Wow, nondel pocong. Lah, ada lagi teman-teman. Wow, warna putih teman-teman. Dikubur teman-teman. Wow, kita cari lagi teman-teman. Lah, di sini ada kuning-kuning apa tuh teman-teman? Lah, di sini ada mobil truk molen teman-teman. Oh, kita ambil teman-teman, kita taruh sini teman-teman. Tadi yang itu apa ya? Wah, di sini ada mobil polisi teman-teman, warna putih teman-teman. Wow, tadi ada apa lagi ya teman-teman? Wah, di sini ada bus tayo teman-teman. Wow, banyak sekali teman-teman. Wow, ada apa lagi ya teman-teman? Lah, di sana ada truk ngangkat pasir teman-teman. Wah, truk kubur teman-teman. Sini ada truk kebakaran teman-teman. Wow, banyak sekali teman-teman di pasir teman-teman, dikubur. Lah, ada lagi ada mobil pasir teman-teman. Wow, nah kita ambil teman-teman. Wah, truk pasir teman-teman, pas banget ada pasir teman-teman. Lah, ada lagi teman-teman, ada truk pasir lagi teman-teman, tapi ini yang gedean teman-teman. Tuh, wow, wah, kok ada di pasir teman-teman. Lah, ada lagi teman-teman, polisi abu-abu teman-teman. Ada apa lagi? Lah, di sini ada bus tayo mini teman-teman, ada kuning teman-teman. Lah, ada lagi ya teman-teman, ada mobil molen teman-teman. Mobil pasir teman-teman. Wah, sampai jumpa ya teman-teman. Dadah.